dul makilwoni Regional Alliance Restoration kitika katiki lok me konyo dano me timongo me lok me boli cho pat nani cho waje kanye kameta tikatiki lok me nena keta kerama regulating kere boli cho nyo sakos makuberi duwe ken pengo twale pian jo kena giti ki kokone wakero chana wai boli cho ento mukana ke ringa okere mukana wakero chana wai boli cho chana better data twale mano management better tech. So kibikati kilok yujuango me regulating circles nyo bolichup. And the bolichup in kadi bena doing can pinjo can foot piagu embracing. So Regional Alliance Restoration nyo raru gitika konyo dano loko mindset padano ni chan ma inikoko ni wo mia ni chan is in your head. It's a mindset. Kecha ko tikichi inya ilo nyachi. I for your story. Anero la megubera lock. Mateo coordinator madid pararu. O wachi pe beta lega chawa weng PMK chui wachi ngatin mia en tamachil en no mo wa in bela chama twal. PM bi chu ke chui wa ngatin mo mi ma fut pe ki mi no yeti ka tam no ngam yoro mi. Nyu yeti ka temo ngam no ngam yeti ka met nani. Yeti ka met ngam ibi no kening. Ka ini loko wi konyo in mi chako nerni ati yu matek pigi mo mati ka met nani. O wachi gen chalo gen they are using ministry. Kita ke preaching kwere Bible may no dano chuniteng yo kitika preaching lokom rubani. Gen kitika teach ki aje mamegi ene mi charo ka preaching using the gospel to change the mindset of the people. Ni chanti wi and ka ini chere loko tammi e loko kiti tamo kwere e loko kiti tiyu kwere teach e ramo kelo lim e jepani o we again kiti wachini koko ge preaching mo yomo wachini down to ka koke PDM pe ka lako kono ge rango. It is a different story in Western Uganda. Any la mega treasurer ma treasurer me sako ma date Western Uganda. Uloko dok no ni chan is a mindset issue. Chan is a mindset issue. Owaji any ke Western Uganda mi chero ka wachini mi achiel ke lokong la kuritameni PDM po botiyu. PDM po botiyu no ke gamo o ke ventures ma megbu o setting business plan o gamo chene o chako teach kwere kado gamo chene o chako teach kwere ka failing no one o failing era wachini po failing kon football temo wi wuti katamo kwe donc wi tieni gini po botiyu e moko tamio donc pepe temo and because the peka temo ne chante ka furi oti ini fu diko chon I wego chan gang I work chan kumi long iti chara mata I reo me furi dugu kwere Gego maraj video wa ini po petika playing po bukati ento no wunyoro ka maleng kita dana par kumberi kitika foyo Regional Alliance Restoration Union raru mekate kikachoka ini ne ala mega chel mo be kami testimony ne ni kumbeti wunyo lok nyo fony pa joni keken kumbeti wio lokeo itika tam kumbeti kita yu ngo mero matimone me nyai chene ichi nyo jeba ne so ini pelok ko papa give ini weng chake from the head chake from the mind plan weng chake ki wi ke wachi anatim gena kumana wa nong chene wa pa nong chene mia ni bena chaka ki wi ini cho ku deko ke wachi atin ngabo mia kere wachi kere ni so Jimmy Weng is a mindset issue so la megini na waji ni kumbere ena be dokkan ka yenyu yu ngoma ramate me kele chana ema anero megoni in fact amerno wacho ni amerno no contact ma mege megoni mirate o chere ken gang boro ku ya la lum ki kar ko ci lok dano pe bera chel we ko wach ko ni loko adam wi ki tam wi ke ken romo loko kuni peninaka la kuri jini ngari ki don ko mako no we ko la kuri mo ne ngi chayo jimi ma fo pe temone is the biggest problem we actually. One metum kumal me Ghana wachayo Jimmy da wachayo teach. Wachayo Jimmy, wachayo teach, watch kuberati ye. Ani mi gini pangari ki we gutem ka loy ji watem. Ani no akatem gena an paramatem ge. Chatio madiri chayo teach. Ana ne lo ka pe chayo Jimmy. Gino mo ken go botem ta ka kelo chana chengi. Ta ka ti ligo an kelo chana chengi. Gena pera ta ga yene ewe ko kening dire. Kay miero chene vi no kening pe cha teach kay pe ki yo mi no teach tim gene to no ngone what comes makes money ti kumaro I wache bela chai ne ko rutin ko furu ke ji at me no loss wi